ni tila ngon mai nanrau o mutu tungai tangi tawa untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir wana na Bula FM no sorry Bula FM na bantuan na sir natang ko William Manisa ko taro ko ni nila nga maimpa o untuk talitang wala ko na maro ko na Bula FM neka ko Amelia o mo direkraki o dotaleta kana Bula FM na bantuan na sir Bula FM na bantuan na sir Nisa ambulu binaka se kwengo na paleleka ni nonde tukutuku erasanga ni botia na mbose na palimendi na kabini kuwa na lewe ni toni beisanga na buku ni non rasanga ni duapata na beisa uka baidori kina sone wale ni vending taki na matambose na public accounts committee tukuno rote mumukepa na iliulu ni toni beisanga ni rotonga ndreba mendeti ko ngana kana liutaki na matambose mai be Dr. Biman Prasad tukun na bunlawa o aya said kayum ni siyang ni tokon na tikinoya me baka ni boydori nga na bisau me baka na banua e baka na mata tikukin na mata ni tu e na kena taridake na nonda banua so nga na matake ndende so na kornibuli ke na balni bola rakiraki ka bumai na taumbi ni udha e na mataka dada ndendai tukuno kelepi kumbuna medha na PA ra ni ngono matanga ngo se siyang ni ndu na banua ni bakaruru e bagarutaki ia ni mataka e nandu tiko na mbose era lewen tiko na police lesin pamata tu e na moira membaleta na kena dikebi na wadada wakakin na beka era unidaka membaleta na non rubuki oira era sotava na lenga nama kimena kautamai na dhabao Winston na koukou ni dhangi ke na mbini udha ia sianga nga ni namaki mena wadada sarabalebu e na non bonua e wanda itako Rabin Kumar e na tambanin raki mainandi ni sa laki ndabo toka na dhaba o Winston rauta ni vitu non rau na kilomita e na boi raki nandi e na mataka ndendai e me baka ni sa toso tiku wa malua na makitiku kina na taumbini udha waka wasivi e na moi ra ni nonda banua waka kina na lubu ni bei banua mbudha tiku terangani waka ro ni udha mbi e na liku kei biti lebu waka kina na liku kei banua lebu kandabu venu en lalai atu ya sawa ke na yatu mama nudha kinangito erasa na lewena tiko na Telecom Fiji Warriors e na buku ni sotin Pacific Rugby World Challenge e na bulaga tumai na dhorbo e na nonta panua tuko no John McKee na ndoni bapulidi ni timi ni ngandre me bangi torira e so na dhorbo e rangita tiko nga e na nonta panua sa teki buti tiko na paparau membaleta na Telecom Fiji Warriors e na kena take te tiko nanganga e na wadhuri tiko na sotin Pacific Rugby World Challenge e na ika walu kina ika rua sangabukandu ni mati maitha vekiri na waleleka ni nonde tukutuku ni wadhingi vinaka ni bula vinaka na lewe viti bona makate tabua au maramani tau malam-malam nandunga apa kau cari tahu yang kau atau talita kama baru hari radio video one tahu mai serua tahu baronga ena radio video one angkau mai bikina ngopana yang male nimbula na dangoloa taratu au maramanita lebu au wakitikutik nga inda lebu housing au ndo baronga na radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani na radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani